Hole chibai le effect kule tunruma chuanin EY bill chungchanga isriat ngai te ti kan soyanga Taxation Commissioner thuchuak angin April ni khatsang ni somni panga tang chuan tax invoice le EY bill tel lova state po na tanga bungrua lalut te chu Taxation Data Collection Center Vairengte-a ti dina choitir zel an ni don ani theih thuchuak kan lo muto a hemi chungchanga an video clip toy siam hi lo en masalokila chumi zoa kan soizaw zui don nia mipuiten hena siat tirna Mizoram Sarkar chuan sumdong le mimal bungrua state pone tanga dan lawa laklu ti top ani theinan April ni khatsang ni somni panga tangin Taxation Data Collection Center Vairengte-a tax invoice le way bill dik tak nei lo kaltlang aphaldo lawa dan zawm lo chu dan anga shemna pek anni ang har sana kan to lo nan mipuite kanin siatire Commissioner of State Tax Government of Mizoram Aizol Wala video kan muta ti khan kan soifia zuyanga tax invoice le EY bill chu enge anni a engtia nei chinge ti kan soi ma in hetianga malak hi enge tulna ti kan soi masalokanga chumi nuwa tax invoice le EY bill chungchang kan soi zui le don nia hetianga strict taka kalpui ani hian mizo mipuite baka dan dik taka sumdong mizo sumdong te ta na tha em don ani Mizoram Sarkar malak na thar hi mizo mipuite le dan dik taka sumdong te ta na thil thatak tura ni a thlara piangin social media lama state sang te GST muzat kan lo chiar thina Mizoram chu aniam pol kan nezi a keima ani ro rawa po kum masalam kan phalo fo ti kan muthei ome chan sang a omanga chungzinga pakhata chuanin state po na bungrua leiten tax invoice le EY bill unlock mu malo na satwang ani a Mizoram a chengin asama bungrua la a tax invoice thatakin la se chuan a leina a GST a chia pekha a chan ve central chantur a chan ve Mizoram chantur ani a ma se tax invoice lak lo chuan chu GST chan ve chu central chantur a chan ve dang chu assam chantur ani dai maya kan chan pul chu abo dai mayani tin sumdong in hetianga tax invoice tel lawa bungru unlock phei hi chuan Mizorama an tax pek belle tur kha abo mak mai boka tax kan hlo double ta thina ni hetianga tax invoice le EY bill a om thlap chuan kan tax hlo te kha kan chang thei thin to don ani chuwangin mani in sakna turemo bekin sakna tur bungru ai mo po ni se EY bill siam hi i hre lawang u kan leina tax kan peto thowa EY bill kan siam chau khan Mizoram tan kan sia pek kha aron let thei don ani EY bill kan siam lo chuan Assam tan kan sia pek kha akal tho don ani chuwangin EY bill siam hi ram mangai tu te ti om reng ani kan ti thei ome panina chuan dan lova namdang ron sumdong thin te an che pang an ILP-a sumdon phalna po nei manglo an bung rosal na tanga GST po Mizoram tana ron lut tur om mi lovin namdang sumdong motora ron vei vak tam tak kan mu thinanga heng te hian chian pek mu man lo baka an ron direct miaw wangin mizo sumdong te ain an ti tlom thei nge a mitam takin an lo dor thin reng ani atur tu chu Mizoram mipuite le mizo sumdong te an ni soi thui ngai lovin kan thathiam hal mai ome hetianga kan lo dor hian tax kha asama akala tin direct an ron ken khan an thaltlom theia mizo sumdong claim te lo chiar bel te kha kan dor lo pha thina chuwang chuanin chia kan chana sumdong kan ti te a sumleng wak atlema atur tu chu mipuite tho kan ni thina ni hengkong ni wang ringot po hian strict taka Vairengte-a lo check hi atul em ani tax invoice kan soyanga tax invoice chu danina phutang thlapa thil lei chungchang in jena document ani a khasmo kan ti nen hiana in naide uleka ma se tax invoice chuan thil poimo afun kim jok thungani chuwangin khasmo ringot lak chu afam kim tok lawani chu tax invoice a inziak lang tur te chu pakhatna ashal tu dor ming address le GST hi GST registration number kha ani a ashal tu chuan an nei tlang puidon ani panina invoice number le date invoice number chu kha tax invoice adang lam na siam tu number shan a indot chho kha ani a
chu chuan in date nei le thlap bok ani chu wang chuan in tax invoice hian number hran le date hran anei zel don ani pathumna aleitu dor hming address le GST tin aleitu khasum dong kan ni chuan GST tin hi atelanga mimalin kan leiro chuan kan hming kan address le kan bungra thlen na tur mun te kha ani mai don ani kan khuwa emote kha ani dona Mizoram ti kha atel bokanga palina HSN code bungro chin chena number ani HSN code hi harmonized system of nomenclature ti ani a bungro tin hianin number hran an nei HSN code hran hi an nei vek ani chu thlir hran nan man bungro sang thlir hran nan man ani pangana bungro hming entirnan iron rod cement kan ti ang chi kha sang khania parukna bungro zat a kg zong emo a liter zong emo a piece zat emo khatiang khan ani a pasari na bungroman total bungroman liaw big total akhani pariat na tax rate kha bungro kha eng tax rate ami nge ni kan riat lang lo na chuanin 5 12 18 28 rate te anoma khang te kha zialan na ni a pakwana chuanin kha bungroman le a tax rate khan puntir khan tax zat a lo lang ta thina ti chuanin gross amount aron chuak thina ne bungroman liaw le a tax bel kho ma kha gross amount aron chuak thina chu po chu invoice a hianin atel thina ni som na place of supply he hi apoimo khop maya kan tax pay ka samta na ludai kan ti po kha hei wang hi ni thina tax invoice la lowa kan leimol mop khanin asama shalangin an lo ziak ta thina asama aleitu kha asam mi angin an lo ziak thina ti jok te ang chu wangzon a tax kha asama kal ta thina ni place of supply POS hi Mizoram kan ti tlat chuan tax invoice kan la ka Mizoram kan ti chuan Mizoram tan a tax chan ve kha alo le don ani central in a chan ven changanga som pakhat na a hral tu signature hei om don bokta ani cash memo chau ni lo tax invoice ngei lak hi apoimo ani chu address a hian Mizoram ti ni ngei boxela akhuwa kha atel thei chuan ala thale zel ani tax invoice om nuwa EY bill a siam thei ta chi ani tax invoice hi EY bill siam nan angai ngei ani EY bill chu tax invoice detail chutlu na online a chutlu na ti te po in soila dik ome EY bill min tax invoice kha pe chuak ringotin kha invoice a tax langjat kha thup bovin tax a pe khuna petel du talo se aleitu tax pe kha asal tu khan apum bil mak maidona mipuiten le tur om don me lovani chumi ven na tur le bungro leitu in asum don na bungro laklu athup lo na ni bok turin internet manga EY bill siam nge hi danin alo phutta ani asal tu tax pumbil tur ve na ni baka aleitu ina abungro lak athup na tur ve na ani a chan chu aleitu khanin abungro lak kha athup chuan asal le huna tax chiar tel tho sin mi puya shalanga masela online a engma chui theina omsi lovanga ti chuanin mi puya tang a tax la ka kha asal chong le tu po khan Mizoram sumdong po khan apum bit le don ta ani chu wangchon mi puina atopa kan tax pek hi sumdong kuta alu tanga mi puite na kan mantur kan kong siam na turte khatiang khanin electric bill sang lo tura subsidize na tura kan lo mu le thei turte kha abo zel mai don ani chu wangchon EY bill hi apoimo em mai ni mase kan bungroman chuan cheng singa apel lo chuan EY bill siam nge hi danin a phut lo thunga ni hi kan thriate ro chu angaya cheng singa apel lo chuan EY bill kha siam lo the ani amai ro chu sang khat man lek po siam leila EY bill kha du chuan a siam thei thawani EY bill hi www.eybillgsc.gov.in le www.eybill.nic.in atangte in register nuwa siam thei an ni a kha siam na mun tur ani ta EY bill siam na tur kha keimani point kan siam theya registration nei lo point kan siam thei EY bill for citizen tin heta hen kan lutanga kan du chen kan siam thei ani EY bill hi asal tu alei tu le aphur tu transporter tu emo berin asiam theya pakhatina siam to chuan midang in siam ve angai lovani mi pathum siam theya na mani chu asal tu kan judor ten an siam theya keimani point kan siam theya aphur tu transporter po in asiam thei bokani chu pakhatin asiam khana to kani Mizoram atang chuan a leitu kan tamper wangin kan leina te emo bungromin phur saktu transporter te emo kha kan tax invoice mang khan an mani siam tir mai hi a hadam thlak per ome keimani na siam buai kher ngai lo khan a chan chu kan zu bazara kan buai mopa
computer po kan keng lo phone atanga siam do ni na maya te box sia chu wang chuanin kan zuk dor ate kha min siam sak ngal ro tax invoice rual khan iwai bil po min siam sak ro ati theia anian rem chang lo ni po in transporter a kan thon don chuanin kan tax invoice kha a copy kan pek emo athala kan thon emo khanin hey tax invoice ania ka bung ro hi iwai bil min lo siam sak tel nga lang cheo ati thei ta bokani chu iwai bil chu print sa inemo soft copy inemo a phur tu chuan check thei turin a keng turani ta ani kema anin kan phur ngal chuan kan motora khan print sa emo a soft copy emo pdf emo kha kan kol mayang transporter a kan thon don ani chuanin a pdf emo a print sa emo kha kan pe tho thawang khatiang kha ani ta ani iwai bil siam nuwa bungrua chu phur maya rem chang ri lowemo azuar tu hne na kir le ani emo chuan iwai bil chu siam ani atanga dar kar som ni pali chungin cancel le thei ani a cancel ngei bok turani kan phur le silova iwai bil kan siam to kan cancel le silo kha chuanin sumdong kan ni phei chuanin kan bungro lak luangin a lo langanga khami kha asal chuana lam tax kha min ron thing le thei don ani chu wang chuanin hei hriat ngei tur siam ani atanga dar kar som ni pali chungin iwai bil chu kan man le silo chon cancel ngei tur ani ole khang te kha atlang pui ani a kan hriat tur atana poimo zual puite ani a soitur tam taka oma atul chuanin video dang po kan la siam le mai don nia ole kha jong khani se kan lo me